kila kita ancestral land ukethia kitheka chu ni cha nau na mapinda maingi withi yako kamba Kitui Masako Makueni ona saizi ya Kajiado na Mombasa itheka izu ya itaito na ondo waelesea wasia ni witha mucei wakwa kuonisia akuya kitheka chaku ni eka ile twasio kwa live umaweta wa muthama akuya we mwana wakwa mutie nina onenga eka ile na kumwendwa na onenga eka ile na kungania na onenga eka ile yu kitheka chu kitha kichenyu yu ona kwani yune sio file wa kotini Zambia Environment and Land Court na yasa hithi la Supreme Court ni yo court la yolopyo na pe utwi pe kwani la tuivuna wewe pe utwo kwa sia ye ala yume uclaim ancestral land kana kitheka chu cha ngondo we na burden ya kuona ni roots ugetha nono ni history kasia ye yu maya wakwa eta wa muthama na akethe ya muthama eta wa nyamai na nyamai ni wa wanengie muthama na ake muthama oka nengethe akuita wa mutuko na endi mutuko okokunenga na ebinda yumu ikalaba kila mundu ni wese kitheka chu ni chenyu kwa ni jukumu ya ala methayo mona ni roots na mayona ni lineage mona ni undu ote ni na ula originally waena kitheka ula ona etha muina title yes okay nenda tuisie mondu makonetie nundo ninisi undu twetunasie kana kitheka kana miunda ithia wa ina masia it is emotive yani ukethia nikikwete mondu ma ila itawaro juu ukethia mundu no akeka anything nitwonete andu mayuana nundu weitheka ukethia kitheka kiu undu isikwanze kana nzengi undu ikwaniro na kuthi ikaite outcome kana ndo na kwithwa ile ukethia nene ndie na tho wakitheka nene nyasiana na kwa pati ndhugu kana nzio kana oitumila siekikite nitwatani seni ni nyasiana kana nyasiana ni wathi na pe kula kwa anatwele kwa nokethia pe ila part na percentage ila ele kwithwa hivyo ndisi ninyokela chele kwika kukithia kana ni kwithwa kwina justice ndene wa itheka na miunda ila tutwanie kana yitwasike mali na sindu cia muthemboso kindu jambe kindu kila kikwete kau ndene wa itheka ni uhusiano la twithagwo matukwano kwithia mwana nethe mayukite akitheka matukwange no kwithia mother in law na daughter in law mayukite akila kitheka ma ithe nyuetwa angles ni makatise koka kwenda kuosa kila kitheka cha succession na mwitukise ni kwenda kuelesea kana peke ndio wa trust pe mwao abetukithiwe ni parliament like it was the Land Act 2012 na the Land Registration Act mwao sunu waitie kana no kwatie kitheka kwa niaba ya ange kwa mfano kasisa yuta kamba Makueni Kitui Masako no wewe yuta na umaito no sema in polygamous maana ibeti itatuka na inya no tona ithia kibeti kimwe che kalaka ngundo kingi kikala wa Masako kingi kikala Kitui na kingi kikala Makueni na atumeasu mayoi atumeasu ma kitheka awa ndandikithasia sietwa yake andikithasia mwana la muko wa mundume firstborn son yule ayuka ngundo peketheka kivu cha 20 acres ekatonengane mfano ta muthama ibeti ina yumwende ni wawe wa 20 acres na ayiwa kangundo mwende lo kukwata first son kala kana kambe ka kaume yunu uswe wo kwandikithwa kithekani chu ulonge wa Makueni ndinda au wa eka 20 ekalaba ndinda lo kukwata kimwana kila kiku nicho kikwandikithwa ayuka ba Masako ndatwaonge mutindi ayo wa eka 20 mutindi akwata kimwana kiyandikithwa yu mabinala mathito mebo ni yu oandikithwa aenda akosa title na yambe yaseketheka chui chake so muya ono capture toka say mundu ailo kwati ya kitheka ke interest
ya family ya langi na usiao ukite nengi choka kwa na ikwata yeso kwa nundu muthama the original muse ulawa ina ka na ulawa uye ibekai akita kwikiosu akwate kwa niaba ya langi kila kingi ni bethito bekao katika matrimonial property matrimonial property tuendase pa ila matrimonial property act ya 2013 yaitie etha ni mwa wakindu wina mwendwa waku mundu ume na mundu muka while approve contribution no either ye monetary kwisila mbesa kana na monetary peo nzi ingi utonotethesya mutumia utaibeti mapindangi ni kwea mwana ikaoboya ngua ikeka domestic work kaboko mabumusie ikaema miunda kuno hivi awe ndao nenga mbesa lakini ni wa provide environment wathi wa mamba mbesa wa plot so elamu kuambia na matrimonial property ndaya kwata 50-50 taku lakini noane wa 30 kano 20 na kundunengwa 8 okay yes oima tukuni kwithito kwina makao maingi makwete kwithwa mai andu mai kitana nundu wa kwithwa makwete kwikitia itheka aukiwa mundu na mwana inya ni makwete kwikita ukethia wewe no songise mobaka balone thia wawi mathina ma muthembo ila mamuke inyuta mawakili nicho kila chelete kwikika etha ni boundary issue timo baka kukamba Makueni Kitui na Masako Kajiado na Mombasa withia akamba mabanda saiso makonge yuzu ni tayo tuika beacon you kila kitha kikisio ni ku engage obisio witawa wa surveyor mukamanda surveyor na kwa mfano twasetha kitheka chuni cha eka 5 na ni mubandite alama konge kana sina ila beacons ni muita surveyor na mu make sure no mwata vya lato imenyo ulawe ngaliko ya left ya right in awala mutwanie buithie etha beacon yiki wangalemwe usue obo na inyonda mujithabo na nengi surveyors ndeitha na ila machine eke machine bau na surveyor eka asiendo ile a confirm ya acreage etha muyasia kitheka chenyu ni eka ile no kumuthimia eka ile undo yana etha ni plot ya commercial plot ku townini no kuthimia plot yaku ni 50 by 100 kana ni 40 by 80 kana ni 100 by 100 no kuthima nesa ku kindu chambe ambo mu confirmia kitheka chenyu kianano mukethe mwasia usi akamba ingi masia level ni wakwa na ku level yani waku no but maitha mesi level yanata ku survey no ka mboko confirmia ondo level wana kila kingi ni identification ya beacons withie no kumwola hotela ase beacon yambe iba ya kele sitha sinya kulingana nondo kitheka kile na ndandika report kwa report yesu nengende kuandika findings ase kitheka kini thiye kitheka ki cha Kizito ni eka inya na kina beacon twase ina na atwanie na ngania na yua imina yumwamino kwata report yesu niwe yumwenda kwa land registrar eva wewe yao mweno ulikite kwako niyo kwa Kisungu tuita encroachment okay wewe yu nyama ine walika kwa Kizito na kitheka cha Kizito ni eka inya na nyama yalikite twase matambia 3 yu Kizito waele omeka complain kwa land registrar etha ni ba Masako land registrar Kitui land registrar Makueni land registrar you make a formal complaint make complaint nengi yunde okayu as educate the amukule la report ya surveyor yiba unengane surveyor asisila report ya na kweli Kizito naeka inya na kweli nyama inulikile matambia 3 yuno kutwa yes okay yeah ko nondo ndako kule ya ila toka twete surveyor na adima ethia kwakwa we mundu wi kwakwa kana ni kwa mundu balite kwikwata lakini no atosongea kione ndao sisi ya yulua yo ila tone na yulua mundu ma ithekana miunda beguli na kule mwithukise kana be tofauti ya isu si ile kemeo yu kila kiboy itheka yani twe munda na kitheka ni understand bandu bataimitwe na uo munda ni balawema mabinda maingi
kitheka kikategorizeitwe kulingana na forest na mbusi nundu yuta mbusi cionthe cithaa cia government na forest cithaa cia government niyo ikutwa public land lakini yu private land niyo withia yu nitaithie miunda yu so withia kitheka portion nene ya itheka cithaa cia public land ni cia serikali lakini nayo munda mapinda maingi withia niyo private land ukethia isu ni cho yuila tena sio yes katiba ka 2010 yes nikanene yulwa maundu ma nikanene yulwa maundu meitheka ila sita wa historical land problems kana mathina ma kihistoria no ni kuyangaliko cia nguni ine kuyangaliko cia sikuru andu maikita akwiwe bakengi kuyangaliko cia mutito wa ndei na county lengi boya Taita Taveta ukethia kwina mubaka andu makwete kwikitia mibaka ela ngweta mibaka ni maanisha mibaka oyino ya counties na mibaka ela ya andu mbene constitution ya 2010 ya bande ya Kenya inenganite molo to eba yulwa isu kusilela ila land acts wetoweta yu katiba kala twabetukithisia through referendum wasisianeza nwithia ve schedule yebuti na wa katiba ila yaitie Kenya ina counties 47 na bado no iwete yulwa constituencies so withia itawa Masako ni nini isoletwe nesa na ve ila map sikona ni nesa ya kila county yes ya kila county even every constituency na Kenya as a country boundaries ninzole nesa na veo map yes yutukaikwa planning ya land twithia map isusivo the 47 counties the constituency and even Kenya at large pe ila boundary kila kithabo ni withia ni politics nizo zilikagwabo ukaya hii use kindu written kindu kiandikitwe nduke kaya lakini you the politicians ni mome castigate violence nondo wa interest utona hivi abeke the kamenda u grabbing of land ni yale ya dispute sia mubaka baby nda kuna trigger na disana issues ni sio resolve kuna trigger na kana Konza City Masako Makueni Kajiado ndizikana ni esiegwe ona ningwenda kuelezea hii kiukwa kwa ndaya cionthe nini ende ya nundu makwani maketheka masilawa pe mundu na twa anene yulwa due diligence na twaelezea yulwa search ikundu kweli pe la search tika kwa land registrar na ve historical search you Masako newe nyinya wa Makueni Masako ni wasiaiye Makueni so Makueni ni mwana wa chao wa mwana wa Masako if we go you talk adiki history ndio ukasisia ayumbe maten in the 70s na 80s where etasa kepela mpaka Makueni yeah so ule mwana akitio siawa na where you enda rights yake so you can look like that kisio ni magathi kwa land ila planning land and planning office na maisisia o ondo ini nisi dekametiwe but kinugilando no weta okamba to ya lo kitia mubaka tale either tizigwa natekane development nondo Konza City ni mbesa suma national government kwa hiyo ile ya you governor wa Masako na governor wa Makueni malike MOU maandikane mase it doesn't matter Konza jeva what matters ni funds nondo ukasise ilobi ondo yambe obanini la yesio grow mpaka ilobi ni siteo ya party ya Kajiado ni siteo ya party ya Kiambu na no siteo ya party because there is expansion so my law provide environment together Konza mpe ni ambo thrive yes okay tiko kitea mebaga nondo investment government here pe ondo idha ili pe Tatu City
Ilaya say after Konza. Actually, Konza is very old. No, it is a product of the late Honorable President Kibaki. Na Kibaki ilawe the ututaiwana a divert funds siadi. Na sendro and ma sendro they are very intelligent. Na ndo wemo no ekoyo. No any project ya kufundwa ni government mamiosa ametoke. So Tatu City near so we 2 rivers. It's also another project. Near the community was employment they did not fight for the dispute here in kila kingiti Muyumbe wa Vukonza na Muyumbe wa Masako maka kitonena maka say let's push for this Konza government allocate mbesa na indi development yeka kila mundu aka benefit. Yes, okay, nenda tu system mundu makonetie land ownership kana mundu kokwata kitheka kana munda wake ni kana nibe ni legal owner wa land kana kimeo nenethwa nina piece of land nina yo kimeo na nina title deed na ilite kwikata especially langu thikuosa kitheka kite cha kwana kitheka cha kuthoa kuthi niko manana nyama ini mwe ningwenda kitheka akendea kitheka chake na ilite kwikata nikana okethia nina twika legal owner wa that property kana yakitheka kyo muthu kesia netwesela a process kindu chambe tuambaye ka due diligence take a search either netuthi kwa land office tuweke search to conduct search na a search isu tuweka either ni Kitui Masako Makueni Kajiado kana Mombasa tuendoma nae ula registered owner katika a title kana ulo registered katika plot ila tuekuwa isu yo step yambe kila kingi nitwaeleka historical search ukethia nitwendoma nae eka woku tutea ula uandikitwe ka history ka root ka kitheka chuni chao cha keliyu nitwaelo visit nitwaelo dibaube kitheka ki etha kizito wenda wa plot ba Masako paka tulone kana ba Machako Central kana Mombone niwa kana Mua kana Kalama waelo diba uka visit ukasisia be conceivable pe mundu toite kitheka nichu kitheka niki coexist ukasisia ni kiye atoima kunao pe mundu wibau na etha na indi kila kingi ni yumuka mui kwa wakili muandike wa agreement sell agreement agreement yesu no kendo standard nondo muya waite section 331 ya contract law of contract agreements yo ndasi aiteka say leather in writing na never leather bengose no mambe ngose ile na muthosi amambe ngose ile no loko thoa imambe ngose ile. Yes, okay, na pauni ngwenda kwase even mutu anite no wale suppose consent then ndo anete dawe na kibet na niwo raka na niwo thoa ulokota yes ele kosa mwana wamuka kana ndakata kitheka andu methe andu tata wa kitheka tatiwo the next process ni ila agreement moka muandikiwa ni wakili nusini kwitha yaite deposit either 10% twase kitheka kiuma 5 million kwa 10% either 500,000 aive deposit na yuva uni mueleana wa uketha weke ndikita wa completion document documents ila we muthosia wa ilo nenga ulokuwa yambe ti copy ya kibandi copy ya KRA passports itatu transfer form na title ya kitheka mukanenga wakili akeka lasio mundu isu nizo cia ile otethes ya ulokuthoa ilokendo register e transfer yupa uni bomweleana wai ni 3 months kana 90 days mithena miongo kenda ya thela balance ileti ya later no kuiva in full so you nisi naomba sa ima bina maingi ni idire wakili tenda utavya muthosia wa kitheka deposit ino na nengo ga mikate kana wakakune dance wane wanikana documents isi ya completion documents with yasio nikana with mithene ya thela ula muthoa ayoka we muya title niso etha ki title letter of allotment etha ki letter of allotment document ya kuona nikana kitheka chuni chako. Yes,
Pena ikulu ili ro ikulu muno biyo katikati wa maundu meta wa green card. Yes. Naenda ukisunge kikwadaniri na ila title ya twikana ni kwa kindu kitwa revocation. Yes. Revocation ni kutwikana ni abya wetheka. Ni tumisiwile tumwa ibya wetheka na ila tuweta green card no noneta ndu ingi ona mekwete tuma message ndini wa studio makwete okulia tukulia yulo wa green card. Yo green card ni cha You green card ye pela twasya search to conduct search ti ukuthoa green card itha yona niti history kana roots kithaka ki tondo twasya umau esa umau ayo muthama sya nyama ya sya kizito azya muya so with you a green card ni kuonania kizito ni wewe wae wambe kuma songo mauma usiwe wae wambe poka nyamai poka those were the registered owners makila kitheka kwa hiyo izu ni yo owners ya ogwo wa history ya ownership ya kitheka chu kila kingi yulo revocation ye pe section 26 ya Land Registration Act ya title deed niyo prima facie evidence. Prima facie ni kuona ni yeye niyo kose kana prove ya kuona ni yeye niwe registered owner niwe mwene kitheka lakini ni yumetie conditions ya undu title itonyo challengewa either was a title kwisela fraud kana misrepresentation kana was a title na pela nini tumita customary trust wanengiwe kithaka kichaandikiwe kwa niaba ya siana ile ingi kana kwa undu twanengana ile example muthama ene ivetinya na andikithia itheka ciake firstborn kila kana kako na yuta ito yuma na kana kukaku na kana kukayambe asakithaka kini chake absolutely so that title can be revoked elenge fraud ulosani hata notona there for example kizito tuenda wa plot ba ama Sako Town twase ni Machakos block 5 stock 23 na murulo kurutea ni wa uteiye wambe na oka ongela kanamba kangi andea whether you ni Machakos block lakini pongele to kanamba kangi but it is the same land uli muno ndoka ndewe ile ithaka isi ambata thoa ingi aitea kambuni ingi yes na hivyo nda make sure ni twakwara title na ndo ile labda title ya River Road ya kunyo legit niyo ya ba land registrar na yo kambuni yani ni mamandi onze ya kwara title adhibaya kwa aconspire na ndo ma land registry ame mikaimone nka kambuni su title nundu lowita neza kwecha kwe kizito na nyamai so nyene na kutwendete kotini tetwaite muthosi oge otini yumuthosi onu se the court yekethikisia yuribu issue ya green card ikaumela tukathito mande green card onanie wena kukasia niwe wa muthoa wa mbe na kwana sintikwisi ni muthoa wa kele na akoyonge ayasia na kwanda twisi tie company because now company can buy property there's and twisi so the court ikethikisia na itokulia mundu wa mbe kuwa ketheka ki no woke wa unye agreement unye pasi we green card patwikane ivye nye nyamai tina no wete second buyer na company sito ikarivokewa sio revocation na akundetiwa na yana pe mundu wakite ikita ukimwa niyo ta wewe ama yosa uwe yuko sa eviction order kana demolition niwe wona ilobi nomba ikimwa ndo wete property ne property ndo wete from the rightful owner yes ape ikula waweta kinali kana yulwa mundu makonetie titles wenda okethe mundu na title original na kionge na ibwa original maybe be ongewe na anzebe na nemo kana sio wa you obi ngosisi ukethe iso kethe asio then tibwana pio ukethe ibwa original lakini ngindo adolescent kila kitu yake kama most of the time na yu mundu ndikana wethe no avoid muisio sinio urutongia wala bandu ba mundu athi yake due diligence na ila search ya kumana yoke theka kilio nano na lakini Kenya nzime thana masasu
yue ni boto asiaye yu wakili no di kwa wakili ukamwaya wakili ni anda waketheka ki kwa ndethe sie ni ke search na mbikie search siende kwa land registry na ndumbikia ila historical search no ni ngwenda ita ni sure mundu kuldose ketheka ki niwe kana mundu kwenda ni list ketheka ki niwe na mwenye na wakili no kukwikia you are that way busy yes no ndo swe professional ndo kaliba ala and registry with the mwene ketheka wa conspire na ndo yes okay apena ikulo mabinda maingi la tunene lwa mundu makonetie matrimonial property kana land property na ukethia pena msukosuko wa muno wake ndo mamusi ukethia ni matwanite kotini ni matwanite kwa kibu ni matwanite kuona ko pobenzia itona kutumika ukethia ithe kwethia kwina mathina ma muthembosu ni metho amena alternative dispute resolution ya kwikithia kana ethia bena mathina mebo ni mundu retilitwe nesa ni watilwa kana sindu cia muthembosu yemwithikisia pe yula twabetukidise katiba pe article 159 ila yaitie pe alternative justice system alternative justice system ni chao ni nzia ila sia propose iwe ni Willy Mutunga former chief justice yambe ni mediation court annexed mediation pe arbitration pe negotiation na pe traditional dispute mechanism tokosa atumia edhala akamba no mose atumia mamba yenye makoka makekalande makakula ni makulu atatu kendo chambe edha matrimonial property yemaanisha matrimonial property ni mali la ya mandiwe during marriage na after marriage kwa hiyo mutuku na mwende ni matwanie 2020 ni mamandite ni makite nyumba imwe ni mawete plot either wikitwi kana makueni kana masako ni masiokete ingi makayasiana imwe ni masiokete ingi maka-invest kwa stock Nairobi Stock Exchange ni masiokete ingi makawa government bonds imwe ni masiokete ingi maka-invest kwa sako so you atumea zuni mailetha me guided makamea im you ever naombe kana atwi maketa atumia no betha be chairman waombe because that is traditional dispute resolution makameta na mathita ndo mamusemekalani makulanie you to atanisia ndo wewe matrimonial property manisha you the marriage has been dissolved utwani ni wathela you ndo ni matanisia lakini wewe si ndo mandie imwe ilame katika marriage aya nebato na be kibetikini housewife ekalamusi wenda contribute monetary no tuna is a contribution ni kondo kweli pe monetary kunangana pesa na pe non monetary kwa hiyo that no wa contribute na monetary no asi mutumio au mawa saomwe na sao sio kasa ile kana saa 10 ile ninye nitia waba tikewet nye mwende ninye nitia waba ndi so vya siana ninye ni so vya breakfast yake ninye ni kiasiana uniform ninye ni mitasia mundo pe plot yaga bune wongithasia ne wo ya thokumi bau so that is non monetary contribution etha monda ne wo banda ne wo ngamia e bando so we wa contribute ye indirectly wewe mutumione ni wa manda mali so you atumia la me kwikala bau ne me discuss mama ne wewe osaki na kyo wewe osaki ile ngini madhiu kotine pela family court nimeodi kotine mafile for divorce manengo divorce no siri nimeambia kukitea ila matrimonial property so you ulamono mokane wa leona ni a contributing non monetary it was indirect or direct if it is direct there were a bank statement as say even stock market share stock market as say ebinda fulani na munenge ngili 50 ibinda fulani okiambia sako mena offer nzeo menenga dividend ya 12% per annum ambe munenge ngiliana na munenga so no wale kuona ni how you contributed ni kana mukwate matrimonial property
Yes. Nenda nikana tuminukile buku au monde. Yes. Nikana wethi nento athinga liko yengi ya TV. Yeah. Nenda nikana ngonenge second ile. Uwete masito makubala wethi awa na maybe ndeto sia kusia muthia kwa monde. Mwithukisani nasa ni mubea ni wakili masito ni job muya nyamai. Nithukumila ba Machakos Town no twitha Kitui, Masako, Makueni, Kajiado, Nairobi. Kila ndona kwasia ni tutanamba kuwa Kitheka nitwike due diligence to visit Kitheka tusisie atihika search na either wina ngusanisho ne title make sure ni wa consult wakili ni noted. Okay, thank you. Sawa. Thank you very much musesi witu wa Mutongoi TV ondumuna mwithukisia ya Mutongoi FM nundu wa kwende ya kwithwa naito wakana wa mea wa mathanyani wa umundi ngutunga ngaliko ya Mutongoi TV malawo kwatiania nake Betty Mwania ena aini make studio na endi ngaliko netu idhatu kwa vilingo wa movo malawo somwani Ivona wa Dominic nita wa Jeremia Mutua Kizito mwene. Inu ni Mutongo.